Oh, another ID number. It's up. Ashe. Aw, Sister Kwanza. Ake mbone lo mma. Why se ke ibila ke na mollo. Le re mmara ye. Le re mmara. Don't daddy please again. Ke re lo nne ke na le nga se. Wena o ska bolela pelo ya ka e botlhoko bjang le maabane sho awa ke na le leng ya ke na le leng Bye. Oh, Baba botsa. ai ba kerile mangwalo sister in charge re so Okay. ya Sister in charge sentse ne bana le mangwalo a ho. ba kerile mangwalo from head a ke re o inne case last week Friday Ba lwala ka go bedi ya bona. Ka re nna a ke amoheleng kwa ke ka ba thusa ya. Ke mem. ke le twins la ka me mo sengeng Mama fela matsa ba godile bana ba teng le le rena ke ro bona rodi ke mistinisi ba godile batho ba ha wa ke mo pensioneng Oh, le mo pension. ke wa ka ka o 8 ba bereka go go Department of Higher Education ke assistant director ke di doctor ke di lawyer ga bana I'm proud ka bo ke assistant director And you let it So re a leboga bomme he le utlwisisitse gore why re nyaka di-ID ya ke le bontate re a leboga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi wasemzansi. Operation Dodola isebenza overtime in making sure ukuthi lapha emakliniki akho foreigner lengenako akho nje umuntu longase awala South Africa luyotholakala thola ama-services alaphana emakliniki nasetibhedlela bavuka ekuseni lokwana bahambe baye lapha emakliniki baye emageyithini bathi ID if awuna ID hamba kaya kusho ukuthi nje awusiwa la South Africa because sekuyadika ukuthi if uye ekliniki or you need to bring ID yakho ukuze kubone ukuthi vele you are a South African citizen because bakhathele bathi bakhathele bantu bokuqhamuka basuka emaveni abo batothatha muthi la South Africa bathathe amaphilisi bahambe bayothengisa emaveni abo bahambe bonika bomzala bobhudi bosesiwabo emaveni okuqhamuka bathi nje futhi nje bakhathele ukuthi each and every time iqhamuka abantu bokuqhamuka lapha emaklinik bahlezi bamimi bantwana lomnye mbambile lomnye usemhlane bathi njena bakhathele indzaba yabo bahambe baye unjani baye ma-private clinics baye ma-private hospitals bayothola khona ma-services because people are paying tax inqumbi yemali ngenyanga ukuthi bakhona ukuthola ama-service emaklinik abantu abakhona ukuthola ama-service bobodwa bobo seswabo they are mother they are dads but bagcine bangakatholi ama-service because ama-service ongaqedwa abantu bokuqhamuka nje nabavuka ekuseni bathi ID if awuna ID hamba kaya and people are really really happy about umsebenzi we-Operation Dodola. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you next time. Goodbye.